Koson si copyright ke pipo lata copyright strike bang copyright strike bang ke mo ko madle nang video nangi hudun det ba re-upload hude ahut si hulo bang so a video phan nangli ning ki thilo pu ko che paklang phan lo ne bang so video long sta me than lo konat pen koson pen si itu ma channel long an copyright ke bang ma la pen copyright ajat son ko andoma la pen ko pipi ma amen an sta me nili la bang so video long than elo jong sinang li lang li putang te lang dam ignon a video link bang video description long sita medulo lasi nona bang che thanam nong lang lake how to give copyright strike ne bang so video long sita me thanlo copyright claim alama bang ke lasi ilitum a channel bang copyright claim ke doke thang kana hokave clearly tok pamelo jo sinang letum creator help along lang nam lo plotang te athe copyright claim ke ahem fudo puna che paklang cho for example karbelon nang ta chinia son te pula bang so alun phanan upload dum lo plotang te copyright claim bang hampo mate wang pu lake lasi labang so alun jir share production pen abehiri ko manma ke upload channel long an bangke copyright claim do at po athemal bang so a license ka bonai bangke share production tumsi ka bonai now come to today's video aprang sida chini tha copyright strike hormone son thom isi bangke video remove hini bangke channel owner aphan ke than ke thom bangke video high la ke thom a copyright system me akam ke claim belek laso pot si isi bangke mate e sona bangke channel aphan thang impact ave Setame video remove bangla nang kele luplo tangte itu ma channel aphan air hang po jo la puson ni channel ong ma setame isia copyright strike ke bang do no anta air hang lo private lo koson pencil bang so copyright strike ki penangi ma no tum chini tung lo tangte la bang so video ke lang pajut huno jong sia che tim alang chot lo tangte tum chini ne dat po angkura phelong chini pa me dat po lasi angkura phelong ka chini pa meji phan lo tangte la bang so video bang ke lang pajut vek nang lasi koson la bang so copyright strike tum ki pi me po lasi chini nang de nang tum YouTube studio e barlo sita me la bang so bang thaglong ji copyright match tool la bang ning jibinon mo madule nang video non chong hu pidun sita me la dak sinang klang tan po jo la son ne channel long ke do video ta bang nang chong hu dun bang do la dak thaglong labji konada channel long si nang lima ni li video ke doma lapen comment tuar ni si ke upload lapen hala bang so video of views ko on ma ke long holo bang so channel long ko na subscriber ma ke do ta itum thek dum long lab la sila puson lo plotang te hala video a thaga long la puson ke thom hor mu do la ke height mate video madu ta thek long lilo a channel long pen ma se remove flop po la bang ke channel owner aphan delete noi pu ke toy la bang ke just inform that this is my video la ka padu si ban ne thana bang ke la madu phan le pista me channel thang kana hok ave sita me la ke thom bang lang li pu sita me a video bang ke delete vek nang kok madu ta thek long lilo lo so video ta sita hula thak nang than hinia bang ke la ke channel long phan kai ta la puson air hang do kok po ni channel long ason ne chini comment long la puson comment da doji ne channel long ke copyright match tu le ber sita me la puson si klang rong ka ya pu la ke neli ke chok che kali ko la ke nang channel se monetize ta dalang polo la se is on important jong si nang li video le bang nang chong hudun piglo pusita ba nang li video bang lang me pig ke lang me apot si bang nang chong hu pi pon el ma nang li bang ke nang li ning kang dog lo nang li long bang ke views ave pin ha bang ke pon ave along bang ke dak bang views do pig ama nang li ning kang dog pen nang li bang ta copyright pi ing tung pig lo pg pusita nang li channel bang monetize te derla la pulu petang te copyright ke pi un el copyright pg pulu tang te nang li channel bang aprang si monetize wek nang la asi ne li mo pen pulu ke video ke lang paju thor the pulu tang te copyright kuson si ki pineng ma angkura phelong la mang ke chini un el jong si copyright strike le tu ma channel long bang ham sita me remove on la si jong sen tum la bang so lam chini ing tung pulu tang te mo ke bang yelang a video jong sen tum kuson si ka remove nang ma chini ne pulu tang te ni li ke bang yelang a video long than pon po la si stay tuned pina dia setelah bang kisola video sita me la pansi kang ton pel egla tu me thame kardom korbang tu